ठाउँ जापानी छप आदिक बाखा जुना होया बाखै ना कार्पन्या ठो बाखै चुमी मासु जे इबुसे ख बाखा चुमी सम बाखा चुमी जको मुखसे जापानी साहित्य सम चुन्याम निलवान ख विश्व युद्ध आण्विक बम यो प्रहार ध्वस्त जुग हिरोसिमा या विवर्ष व विध्वंस संवेदनशील वेक नुग्न च्याट हागुको वाप्टी उपन्यास प्रकाशन लिपा इबुसे पाजुजाट जापानी साहित्य सरकटे छग तस्क ठीक नौ कोठ कागुया वेकै बाखा पनि बेला ख्याली खटे चोसा तस्क गुइ गुइ निक ट्याचो नकीको कौशल हे वेकै विशेषता ख फया फटले साधारण पाया छला टक बाख्ने सजीव त बियाडीमा वेकै रचना मूल त जापान या ग्राम्य जीवन न्यव्याट उदै वेकै ठौया पलन च्याटक बाखा पनि बेला नापाला गठी गठी अनुभव जिफो सुट्याट्यङ टेउन ठिक फैम हो तर लिस लिस का बुम्पवा पनि बेला ठुल से न्यली से माकुस जना वेको दुखै स्वभाव अठे जिफो न्यव्याटेनको बाखा न ठटिया ठिक ठाको बाखा ख जिला ठो बाखा बना खा सु मोठो छिसन ठुस च्याटिस आ निनानिस मासु जी इसुबुए बाखा कार्पन्या ठो बाखा मालकाचा वो मेमेको बाखा नांगु सप्ति ल्यायो ख ठुटा नेपाल भाषा भा हिला तम कृष्ण सुन्दर मल्ल ख बाखा ठट्न्याई जिन्नी र न्य सम कार्पन्या टटक्क सासना बिल वो न्या जिम्पासा जिपि स्कुले बनाचन बले बिउ ख नाम पाचे अवकि नाम पासा दम्बर न्य वो मन्ट व जिप्रति भिन्त्र पुंगित ललाउ ख व जित क कठा ओमुन्या गामे वेगो छेन लिक्स चंग पुखली लाना हो ख व जित हया बिले न्या छो फुट हाक अले टचकन पैसी छ जि बोर्डिङ झ्याले ख्वासो पाट सनाचन बले अवकि छ अल्मोनियम टगोको बाल्टिन जना वला बाल्टिने झ्याउ टोप्या त म ट्विस्ट म कार्प न्याछम हया जित लला त वेगो ठो भिन्त्र प्रति जिगो किर्ते गेटा कथा जिन ठोन्या गबले श्याम मुखका पाफेका लस्ता छ फुटका या न्या दाना सोया अले वेट घन्टे मालिटका वलिस सल याना बोर्डिङ ल्युन्स चंग केबे लोको बानुको छौ पुकोडु पुकोइ दिउने सीमा हो पय कान्जला टोप्या टगडो ठो न्या टोट जि पच्चल लिचला तर फटिच बिचायना सुया मेगुल नफुया मरो लखे न्या टोटी ह न्या खने मरेको पुकुइ कुए क्वाउन अले गोवाटकला न्याय किपल हे खनमन्ट चिकला जे ठौया छे ल्याउना जि न्याय त ठोना प यिंकीको बिचाया न ख तर न्या लाटा जा मरुगले ठो बिचाय त टोटा बिया चिकला फिउ न्या लाटा जि बोर्डिङ ल्यावया नपा खनो निम चिच्च थिगपि रोज न्या चंका ठो यंगा जि बोर्डिङ हामै त केना वटा न्या ला खयाउले इच्छा मरो अर्सा ओगो लोको बान लोको फुको चान रोज जाति न्या दो खना वो औ चल अले कने खनला वो जिना प न्या लावल आखिरे चान दुखन जि मालाचन म न्या बलसी रेशम कि या नसतया चंका ठो न्या अझ उलिहे ट्विस्ट छ अले गस न मजु तर वइ निप्ने आ पारदर्शी परजीवी खिचट फना चंगटो तीजक जि ठो खिचट लिकया बिया अले छव बाटा खंगु लटया वइ त टोटा बिया अले अंजिरी ह छपट टोफिया जो छे पुको मरो टटन्या न्या सिजग सियु खलरगा ज्ञाना जि छपपटिका अंजिरी हल बना सुयो जि सोक्कपटिका न्या ठग मुटटिगो चाकेगु याना याउको व अपुको ससल नाचुन जि बाट जना अब किथा वना ठोन्याइ त छुयाउरगा न्याउना जि स्यो कटा छ यो मिसि केबे टोकोको पुकु दुमखला खला जि स्वे व ठोन्या लैना बिउस गजबजी छट्यान ठाकुमा चासे औकि द लोकाट सिमै चुसन चुङ छौ पुकु दु उठासे बनाएको फुकले न्या टोट्ने वा जि टाटल तया न्या छ मिसे फुकले टोटा चुनो खसा ठो जिमे ख अब किन जिरा पच्चा माइपु ताला मिक भया सोल व छुटाकल तासा जि गुल्न खटया वो केवल लेटाइको निम्ति जग ख जि नापे पाफे काटेको ख ठो जि सदा टिटी पाप याना लेना टेरका बाटा फंगा ल नाप नाप न्या फुकु यो क्वेठङ क दुपित ताला खुड लिपा नाम पाची अवकि मन्ट खटो वो लासाला ना चौम्डेन जि वट बरोबर सोवना असा वे लुए ठपाचा टोचो जुइरका जि बिचा महिना हो थजो खमस्या वो जिना प चाइ उन्ट मोरका वो खना टोचा उडो अले वइगो लासा लिक्क चुना चुरोस न टोना बिउडो जि बिचाइ न सुदासा उगडे प्रदर्शन चाका तगो प्रमोशन पसले क्याक्टस न्याना वटा उपार बियंके तर गुख्नु जिवै छे स्वामा कसी जना वना उखने वो मन्ट जि लुका न्यनस जना घन्टिन्या काटौ जना मामु या सोवल व जित खनुवा खोयगु पिए मफ्त जिन खोबिदिक मफ्त जि तो कोठा लाका त यक्वे खना उकि मडे आवकिय कलाटा न्याना जिगो नाइसी चंगु मिसलाका छजुन दु
जी क्याक्टस ये गमला लो ये टस्टा दिका छे लिया या निन सुन लिप अनटेस्ट खुनो जिम पासेtra हया बियागु क्याक्टस ये गमला वइ के कफन ये चुए दिकाटल नापा व सराफ या जुग पिको लागो सिस जंग टपली छ नन्दो जिता अबले छुमोटे वलदासा उ मिसे पुखली टोटा ठकमन्या छे मह छे मुजला पासा जिपरते गप्ले बामलागो मिखा सोग दुसा थय न्याय खैट कयाज ख जे अवके मिसे त छप्पो ज्या अवके या आत्मा जिगो उद्देश्य त मुखकथा मोठीके माटे यो विचार जि गछि ख अठिया न्यव्या चुना मेजो बाजु नाम पाचे अवके मरुगले जि दुनगला से विचार हाका चुना जिन स्ट ठप्पो ज्या चुनको कारण छिगो केबे पुखले लैट दगा अवके जिगो निम्ति टोटा टम जिममा न्यान लिट बिया दिस्तात ख ठुके निम्ति यदि छि आवयको आइतबार खुनो न्यालाटा जित अनुमति बिया दिल दासा जे छिप्रति टचको आभार जी अथे अखनो स्टोन छ छि ठगो लिउने लुख चागा तया दिल दास बेस जी छिमहे लिसा वला अवकी आत्मैता वे मेजे नियत प्रति संक भमल नमाटका जे थोपो गछको अथे न्यव्या चना अनिबम पाजो छिगो पौ निम्ते सुबा जिसवे अन्टेस्ट कोचाउ चासु य लनि मलाई व छि न्यालाको खन्यतना त हो बच्चा कोयंग व हासि मलाई खथे छ तर यदि छि त सम्बन्ध न्याय त असाधारण मत बिया दिसेले जि छिगो इनाप त स्वीकार्न छि चाइबले जिछे मोसा बा छिट जि लस्कुसिया वसा छि जित माफना दिस तर छि न्यालाटा तासा छट्टी मुछि टाका दिमा छिम हठाम आइतबार सुत्ना पा जे अवके मेजे छे सुतक दुआवना नापा जनाय निम्ते खानदान अले न्यालागो बोल्सी व न्याथल न दु जे पच्च गाके हटा चल वास्तवे जि जित छया हगुल सपो नापा जना व जुसा सुनाना सुरका प वस किन्त जिउ ख अंजिरमा से आचंग सिपाके या मेमेट या चंग सुबले नेने थे छ जित अनुभव जुग छुटा छ पुको सिटा चंग स्वा सीमा व चाहे कचम चा ये पुको टोपिया चंग दो टुके जित चुए चंग झा व कोसी खन मरे के किनाटल न्या लागो कटिया पो पाखे छिना छ अंजिर कुरका कया जे कार्प न्या लासिडबले सहा उठार खुल थजबले जे अनसया चंग सिस बुजक नया पाठना जी व न्यायंका बासेटा विश्वविद्यालय पुखली टोटा बिया ताला वला विद्यार्थ पुखली मोली सुरुजुल न्या नठन नेवना अन पुखो य जख वालाचना तगो जालिया होट इपि मोली तरिक सोया औचायो अबले जी जाजी छुमरुगलिन थटे सुकमी ज्या जुटा जिता लो निबा बिवा विद्यार्थी लख प्याव्या वस इसय मोटर से ठकुरामै कोस वना ठस पावली कि मकसद सुरस्तु त ठठ होय गप हे इमिगो सुएजिगो म व इमसा न्याय पुको मोलुगु सुसा जे तत आकैना सास लायो विद्यार्थी सन लखे डुपिगु दिकेवा पुको य सत नाप्सा गाक्क शान्त खण्ड उग्रीमे ग्वा ग्वा इखो त पुको पाके भया वला पुको य सतले पोपकी ठिया को भया वन तर जिमे टुम कार्प न्याट हास अझ क्वेजको चना ख्वाकिन त तयार मोज्या चना जिसवे वो क्वेसना चन गल रहे छ सन तानबले चच्ची न्यम या नसचा इलेटको जिम्मुडिया सिचन चना स्टेसिया सिचुफे ने रेगु बिजायना पुको लिक्स चायो वना थजबले झिसकले ठठौ सुरे चा होली या कि मकसद सु ज्याचु लाकी मल या त लानि पा मिचा दुस्या ताबे तक गन छटा दना चुन मल थजाबले जिउ उट खना जिम तुइस जम कार्पन्या लय चो स्वस्थ मनस्टी लाल के आछन जे वालाचना तगो जालिको वना अले अझ बालक खण्डे मनका टलबाट चिन्यु सिफ्टी गया जिम न्या जुथे जख ठ न्यान्याठी लाल के आजुल अले वइ लियो लियो ग्वा ग्वा रोज न्या दर्जन का दर्जन ढेस न्या अले लाखे न्या छप्स हे जुया जुन टुके याना जिम न्याइटा झन वैभवशाली खण्डेका जुन थजौ टजिको दृश्य खम्ले लस्ता जिगो मिक खोबी प्याट जि तलबाट चिन्यु सिफ्टी क्वा वया छु ससी मोय मटका चिकुला बले पुकोइ दिने हाया वसिमा हल टोप्याट ल लिप खोया ढिचिन खोया कारण आ न्याइ त सोवेको विचार टोटा बिया अटिकसा सुते सुते ठो पुक्ली वे गुल्सन टोमो टोटा जे ठठमा औचाक ल्याचा मरेको व ढिचिना चंगो बरफे दिने चाग चाकेका चिस्क केकल के चाग च बरफे हाना चुलिया भया हुने टप्यांक केकल के चाग च बरफे दुने सोचाइगो छका सुते बरफे चुए सालको चफ गया जुन जे छप टाको पको ठिकया या ठुके चोका बरफे छपा किपा किया बिया थो वया न्याय किपा ख अले थो किपा न्याय हाक निगो फि डुमुरजी जिगो निम्ते थो जिम टुइस चम कार्प न्या ख किपा चुए सिरे व न्याय मुटी लिक छु चुए बिचाउल तर थो बिचाय त चिगा थोइ पलेस ग्वा ग्वा रोज न्या व लाखे ने पुच त कार्प न्या छके लाइटका लिउ लिउ व्यावया चंग चोया बिया
अठे खस हाथो रोज न्या व लाखे न्या गपासको ओसी दिव चापाट ठ्या खण्डो इपि मडे गुल्से पफुया मरो मेपिनला अझ न मुटुदो न मिखाए एसा जित कोन लेटा बाखा ठनिएको चला